Participacija žena u sportu i sve veća borba za jednakost popularizirala je i ovaj vid rekreacije. Točnije, kickboksing nije za rekreativce, već za prave i odgovorne sportaše nesalomljivog duha. Sve je više žena koje se odlučuju baviti ovim sportom, a sudeći po popularnosti i rezultatima koje postižu na natjecanjima, izgleda kako će u njemu dugo i ostati. Naša ekipa donosi priču iz Sarajevskog ringa. Najbolja bosansko-hercegovačka kickbokserka koja je našoj zemlji donijela 3 zlata sa svjetskih kupova, prva djevojka koja se borila za japanski Grand Prix, danas trenerica koja osnažuje žene kako u borilačkim vještinama, tako i mentalno. Mnoge dame potražile su njene savjete, a ona je dala sve od sebe da im vrati nadu u život. Žene kad dođu obično su tu neke, ajmo reći, zatvorene priče, zatvorene teme gdje vam neće odmah kazati osobe koje dođu da su došle zato što im treba, ne znam, neka vrsta sigurnosti. Ja moram priznati i sigurno svako od nas zna da ako nije svaka žena, svaka druga žena se susrela sa nekom vrstom nasilja. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posljedica ženinog ponašanja, nego sistema u kojem muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć i održe. Žene su kod nas borci isključivo u onom planu kad trebaju da se bore za porodicu, za djecu, tad su borci, ali kad trebaju da se poštuju žene, tad na neki način tu zakazujemo kao društvo. Naučno je dokazano da boks gradi mentalnu snagu, a sa Merimom njene polaznice za kratko vrijeme ojačaju. Ova kickbokserka su svoju pažnju usmjerila i da osnaži sve žene, a do sada se susrela sa raznim situacijama. Do toga da majka doveje dijete da kaže jednostavno nesigurno se osjećam kad je pustim. To nisu, znate kako, nisu to samo djeca da kažete, hajmo reći, iz nekog svoja društva gdje nema ko da, ne znam, i zaštiti, gdje nema roditelja, auto i slično. Ne. Svi slojevi društva, apsolutno svaka djevojčica i žena jednako se osjeća nezaštićeno kad se nađe na ulici jer ne možete vi 0,24 imati pratnju. Ako minimalno pola godine trenirate u kontinuitetu, savladat ćete najmanje jedan udarac kojim ćete se moći odbraniti. Osim toga, pobijedit ćete strah koji je najveći problem prilikom samoodbrane. Pa konkretno ono što ne bi trebalo zadesiti nijednu ženu u njenom životu i mene nekako konkretno je tu u mom slučaju bio razvod, jer mislim rastanak kod jedne osobe za koju sam dugo bila vezana. U mom slučaju je to bilo nerazumijevanje samih žena. Od nekog muškog dijela sam ja imala podršku, ali najgore kad žena ne pruži podršku, pogotovo rekla bih neke koji su iz vaše bliske okoline. I najgore je to kada vas neko ubijedi da vi niste jaki, ma koliko god da se vi osjećate jakim. Vi se osjećate fizički jakim, ali u tom trenutku kad vam je psiha, hajmo reći, u nekom lošem stanju, a to je tabu tema u našoj državi, jer kada ste vi psihički loše, to se krije, to se ne smije pričati, iako se o tome treba pričati, da se ne bi susreli sa nekim, hajde kažemo, tragičnim završecima, čijim smo svjedoci u posljednjih godina, to se sve češće dešava, a opet kažem, nedovoljno se priča i o tome se šuti. I nekako, to je moj razlog zbog čega sam se odlučila za kickboks, da bez obzira na tu moju fizičku jakoću, da se osjetim psihički jakom i da pokažem svima oko mene da ja to mogu, da ja to znam i da sam ja vrijedna svega, a posebno života. Kako kaže Nusejba, svaka žena je bitna i vrijedna života, ali nažalost mnoge se ne osjećaju tako, upravo zbog okoline koja im otežava u mnogočemu. Ja dugo godina se borim sa depresijom i anksioznošću i prije 3 godine, malo prije nego što sam uspjela naći klub i prije nego što sam, da budem iskrena, došla do situacije da mogu početi trenirati i prije nego što sam upoznala Merimu, bila na granici da jednostavno ne vidim izlaz. Mislila sam da je to. Iskreno mislila sam da ne vrijedi tražiti neki drugi izlaz. Jednostavno mislila sam da će biti puno lakše i bolje ako završiš sa tim. Da jednostavno ne trebaš se boriti bilo čime. Bilo je tu naravno, pored fizičkog i psihičkog maltretiranja od strane i vršnjaka i starijih. Tako da, kada si dijete pogotovo i boriš se sa svim tim, nije ni malo jednostavno.
Velika je sreća što je Merima od starta stvarno pokrenula na vrijeme ovaj klub i od starta se počela boriti zato da pokaže ženama, djevojkama, djevojčicama, bez obzira na dob, na bilo šta, na vjeru, na seksualnost, na bilo šta, da možeš naći izlaz, da možeš naći pomoć, da možeš naći porodicu. Upravo je Amina svoju snagu pronašla u kickboksu. Danas mlada djevojka koja zna da vrijedi i da je potrebna ovom društvu. A hrabro je istupila pred naše kamere da bi svojim primjerom ohrabrila makar jednu ženu koja se nalazi u sličnoj ili istoj situaciji. Najgora moguća stvar koju bilo koji čovjek može napraviti, žutiti za bilo šta u životu. Reci, bilo kom je reci, potpunom strancu na ulici ako treba reci. Hatidža Bašić nosila je traume još od 11. godine svog života, kada je kao djevojčica koja se vraćala iz škole napadnuta. Na svu sreću uspjela je pobjeći, jer se u tom trenutku pojavio komšija koji je prepao napadača. Kao dijete sam bila seksualno napadnuta, to je 11 godina, baš malo. I to baš poljulja psihičko stanje jedne djevojčice, a pored toga niko te ne razumije i niko ti ne daje podršku. Iako je prijavljen taj zločin, bla, 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 svi su kao bili u fazonu, ok, to je sve što možemo mi da uradimo. I onda sam prošla kroz to sama gdje imate period kad hodate ulicom i pored vas muškarac prolazi i vi se bojite sami za sebe šta se može desiti i samo bježite u drugu stranu. Nakon 5 godina treniranja, Hatidža se osjeća mnogo bolje, jače, a predrasude zbog hidžaba kojeg nosi odavno je srušila. Pogotovo kad kažem da treniram borilačku vještinu kickboks, onda sve ono kao wow. Iako su to većinom muškarci tako reaguju kao ti pokrivena, i ti djevojka i ti treniraš. I ove djevojke su prepoznale čari kickboksa, te se danas u svim životnim situacijama bore kao u ringu. I smatram da je kickboks nešto gdje možete svu tu negativnu energiju da ostavite, a na kraju krajeva i da naučite kako da se odbranite. Kad dođete vidite koliko u stvari ne znate i koliko snage nemate i koliko morate da radite na sebi. I onda sam nekako ostala čisto da bi gradila to samopouzdanje i zaljubila sam se u kickboks. Svojim vršnjakinjama bih poručila da je ovo odličan sport, da eliminirate ogromnu količinu stresa koja se u nama nakuplja tokom čitavog dana, jer svi problemi koji se u nama nakupljaju, ove vreće maksimalno upijaju. Ako želite povećati snagu, samopouzdanje, kondiciju i naučiti kako se odbraniti u opasnim situacijama, onda je ovo pravi trening za vas.